Po tvojim stvarima samo sam otvorio ormarić. Aha, slučajno si otvorio. Da, slučajno, kaj hoćeš? Tražio sam tablet. I onda kad sam otvorio nisam vidio tablet, nego sam vidio krsni sat koji mi se od uvijek sviđao. I on se... Mislio je da mu sprema iznenađenje. Sve je krenulo od jedne naizgled banalne stvari, on je otvorio njezin ormarić. Kaže da je to bilo slučajno, da je samo tražio tablet. Ali kad je pogledao unutra, nije ugledao tablet, već sat. Onaj stari krstni sat koji mu se oduvijek sviđao. U tom trenutku pomislio je, možda mu ga je ona napokon uspjela nabaviti, možda će mu to biti poklon. Ali ne. Nije bio za njega. Umjesto toga, on dobiva kravatu. I to, kako kaže, šugevu. A kad se požali, ona mu odgovara da mu sada više ni poklon ne valja. Tu više nema skrivanja. On joj zamjera što nije bila iskrena. Kaže joj da mu je jednostavno mogla reći ili ga pitati. No ona mu tada objašnjava, sat je bio za njezina tatu. Zamolio ju je da ga odnese na servis. I ništa više od toga. Nema tajni. Nema poklona. Samo zadatak. A on, frustriran, osjeća se kao budala. Kaže da je možda sve to krivo protumačio zbog pritiska koji mu se nakupio, problemi s restoranom, povratak na posao kod Krste, tenzije između njih dvoje koje već neko vrijeme tinjaju. Sve mu je, priznaje, postalo previše. I doista je mislio da će ga ona izluditi. Ali ona ga ne osuđuje. Kaže da vidi da je pod stresom, da zna da mu nije lako. I sama je, priznaje, pod pritiskom. I zato moraju imati više strpljenja jedno za drugo. Pomirba dolazi tiho. On kaže da shvaća, da mu je žao što se razočarao u vezi sata. No što je, tu je. A i realno, Krsta se tog sata nikad ne bi tako lako odrekao. Pomirljivo, poziva je da krenu kasne na Karmine. Na izlazu Marta ne može izdržati bez komentara. Kaže da su njih dvoje nemogući, da bi mogli barem malo obuzdati svoje ljubavne trzavice, pa makar na sprovodu. On odmah uzvraća da Marta opet izmišlja drame, i da nije bilo nikakvog skandala. U prostoriji za Karmine atmosfera je zategnuta. Marta izgleda iscrpljeno, kaže da joj je gotovo pozlilo, ali želi ispoštovati Agatu, mirnu, dostojanstvenu baku. No napetost raste kad se pojavljuje jedna osoba koju nitko nije očekivao. Što ona radi ovdje, pita netko. Tko ju je zvao, ne treba pozivnicu za Karmine, odgovaraju. Došla je izraziti sućut Šimonu, a gdje je Miro? Čini se da se ni on i Šimon nisu dobro poznavali, pa zato nije došao. U tom trenutku, netko se požali da mu je pao tlak, treba samo malo vode. I tad, tišina. Netko ustaje i moli za pažnju. Zahvali svima što su došli, poziva ih u drugu prostoriju na malu zakusku. Nema velikih govora, samo kratka, topla riječ. Ali napetost ne jenjava. Ona šapne da bi možda ipak trebali otići kući, ovo izgleda kao obiteljski skup. No on ne može vjerovati što čuje, kakva uža obitelj. Pa svi su tu. Čak i ona. I Miro se pojavio, na kraju popušta i kaže, ajde, idemo to odraditi. I tada, smireno, dolazi onaj pravi govor. Zahvala svima na dolasku. Priznanje da odnosi s majkom nisu bili bajni, ali pred kraj njezina života uspjeli su ponovno pronaći jedan drugoga. I sad, kad sve završi, zna da se nisu pomirili, ne bi si to nikada oprostio. Moje mame više nema, rekao je tiho, ali zauvijek će ostati u srcima svih nas. Nadam se da smrt ipak nije kraj i da ćemo se jednog dana ponovno sresti, negdje gdje je ljepše. Zahvalio se svima koji su došli. I stvarno, bilo je dirljivo. Netko iz pozadine šapne, lijepo si to rekao. Mama bi bila ponosna. U kutu poznato lice. Zagatu. I, Milo. I, stari. Ovdje te stvarno nisam očekivao. Blanka me natjerala da dođem, priznaje. Nije baš neka situacija za veseliti se, ali što ćeš, Šimonu će biti drago. Taman kad su se smjestili, dolazi Paula. Iza nje Miro. Ali nije vrijeme za mirnu kavu. Ljubavi, složi mi sandvič, umirem od gladi, kaže ona. Pa mogla si ga prije uzeti, odgovara on.
Ne znam, luda sam, možda sam popila čašu previše. I tu sve krene nizbrdo. Netko se sruši. Brzo, voda! Viče netko drugi, skidaj to s ruke. Što se događa? Skini sat. Odmah. Sat, naravno, onaj stari, Kristin. Onaj oko kojeg je već izbila drama. Istina je jednostavna, Tomo ga je našao doma, pomislio da je to poklon za njega. Paula je morala lagati, rekla je da je od tate, da ga nosi na popravak. Zato nikako ga ne smiju vidjeti kod Mira. Ali prekasno. Tomo ga vidi. Je li to Kristin sat? Je, odgovara Miro, Paula mi ga je poklonila. Zato što sam joj pomogao. Zašto bi tebi Paula dala taj sat? Zato što me voli. I ja volim nju. Tišina. Pa eksplozija. Tomo puca. Viče da ga Paula ne voli, da je s Mirom samo iz sažaljenja. Ona voli mene. Ja sam muškarac za nju. Ne ti. Ubit ću te. Prijeti Tomo. Paula stane između njih. Pokušava smiriti situaciju. Miro je šutljiv, ali ne odustaje. Paula, jesi spremna biti sa mnom? A negdje u kutu, kao da se ništa ne događa, Marta i Viktorija komentiraju Šimonov govor. Baš je bilo dirljivo, kaže jedna. Vrijeme je da idemo. Vani kiša. Mokri kaputi. Netko prigovara, ne možeš tako mokar hodati po karminama, ajmo. Pozdravi, pa odlazak. Gdje si ti nestao? Pričao sam s Tomom. Jesmo sve pozdravili. Možemo ići. Sad. Pa tek smo došli. Stvarno mi je dosta. Idemo. Došla je tiho. Ljubavi, došla sam. Kako je prošlo? Prošlo je. To je najvažnije. Pita za Milu. Bila je dobra. Odgojila si prekrasnu mladu damu. Možeš biti ponosna. Toliko se istrčala za psom da je zaspala ko klada. Neka spava. Neće im to pokvariti noć. Zahvaljujem mu još jednom. Vrijeme je da krene. Ispratit ću te, kaže Karlo. I onda, dok silaze niz stubište, Karlo primjećuje, čuo sam da djeca koja odrastaju sa psima budu emotivno i socijalno inteligentnija. Ona se smije. Mila je uvijek dobro došla igrati se sa Storom. Ali tada, tišina. Jedno pitanje koje visi u zraku. Nećeš me pitati što sam odlučila oko razvoda? Neću, kaže Karlo. To je tvoja stvar. Tvoj život. Tvoja odluka. A što ja mislim, ti to već znaš. Ona šuti. Pričekat ću, doda tiho. Navikao sam. Blanka ga gleda. Što god da odlučim, to će biti zbog mene. Ne zbog tebe. A onda, tenzija. Miro. Sad. Opet. Na sprovodu si ga imao. Onda si ga skinuo. Gdje je sad? Što se događa, Miro? On se brani, optužuješ me jer nemam sat. Optužujem te jer više ne znam tko si, kaže ona. Sve joj je sumnjivo. Nema objašnjenja. Ili su čudna. Poslovni partneri, pokloni, izlasci. Ti me ne varaš, Miro. Ne, ali ona ne vjeruje. Ovo se ne događa ljudima pred vjenčanje. I baš tada, on vadi mobitel. Počinje tipkati. Oprosti, ovo je važno. Posao. Opet. Kaže Blanka. Opet posao usred našeg razgovora. On, nemaš pojma koliko je hitno. Ona, ti nikad nemaš vremena za razgovor. Nikad. Zašto mi to radiš? Zašto od mene praviš budalu? Bijes. Odluka. Sad ću ja stati na kraj tome. Njemu. I Pauli. Sve ću raskrinkati. U isto vrijeme, Paula ima druge planove. Zaboravila sam da sam dogovorila kavu s Veronikom. Ali rekli smo da ćemo jesti, i Nova dolazi s nogometom. Znam. Znam. Oprosti. Moram ići. Sad odmah. Da naručim picu. Da. Svakako.
kasnije. Tema je ostavinska rasprava. Volio bih to riješiti čim prije, kaže Carlo. Čuo sam da ti je odvjetnik sve pripremio. Je. Pa misliš da je Agata meni nešto ostavila? Ne znam. Ali dio si obitelji. Ako želiš doći, možeš. Ona šuti. Rado bih ostala još, ali nemam smještaj. Možeš ostati kod mene. Stanka. Stvarno? Naravno. Onda ću ostati još malo. Kasnije toga dana. Mali princ je sit, presvučen i spava. Davorka je otišla. Viktorija tiho kaže, više vam neću smetati. Dugačak dan. Odmorite se. Kako si ti? Pita ga. Jesmo skupili ili se raspadamo? Paula u sebi, neću biti samo dobra zaručnica. Biću svoja. A onda poklon. Sretan ti dan očeva. Meni? Pa bio je prije 3 dana. Znam. Ali zaslužuješ više od glupe kravate. Otvori. Sat. Novi, elegantan. Nije Krstin, ali 100 put bolji. Baš moj stil. Stvarno ti se sviđa. Ozbiljno. Pogledaj poruku unutra. S ljubavlju, od tvoje odane supruge. Paola. Imam najbolju ženu na svijetu. Volim te. I ja tebe. Na drugoj strani, zlokobni ton. 2 lika razgovaraju u kutu. Ne znam kad će točno biti ostavinska. Ali čim pare sjednu, ja brišem. Koliko me noge nose. Pa žena mi je obećala još davno. Nadam se da nije zaboravila ostaviti nešto love. Pa ipak smo rod. Stara moja. Pauza. Ne mogu vjerovati da je ovaj dosadan grad postao još dosadniji. Da. Nisam mislila da je to moguće.